Syiem Tirot unai tung hakabakinong ngalam kaseng KSU FKJGP Ribhoi kila leit bu syntiew umur sahkynmaw meshiran yang Syiem Tirot Sing badon haka skul JNW nyang bari lawan ro benesyum bentari kino hikai lembar kena puli kibah hapo kate ka skul JNW nyang bari haba kate kasngi kabare kasngi lei bu syntiew kan mampu rom kasngiap kabashis pak khandai posnam Jong Tirot Sing Syiem Sebagai parti, even the students also you can go and give a tribute to our Syiem Tirot Sing. Ta gari bujat benreu klam dapat slam ngilai snow inong kren kilapan snow yangi ya kai story Jong Tirot Sing kuma fitip mensuang yok pulir kikot apo school sepang story Jong Tirot Sing handai menta ka juk menta ka KSU kala pli ya ka film documentary Jong Tirot Sing kaba ikna menta kin peta mobile kila i ka story kumno Tirot Sing layan ngale ya ki doli kumta lasispa kana busnem jingyap jungu handai hot ni kum ki khun samla ki rang yale nyap sim ya ka nuksa kumuto idol jungi about compromise ya ke issue jong jak mereu kumta hadu menta jadi bersoto ba ngimdai punya pen ya ki issue jong jak mereu kumba kini kisdem ni laini khamadan bandoa ya sarkar ban ayo ka LP ndai du mentangi patio ka LP ndai kumi dekat jong jak mereu ka issue ka ba khmat ni bu ka de ka influx ka ba ka de ka state jongi ka jala jongi ka senda ba ka de ka Bangladesh Henry ko susi kat bangi kit khat jong jak mereu ikun samla jong mereu nim compromise ya ki issue jong mereu Henry hakini singi la i bahang tai po border Bangladesh kita kinong penrung ya kita khar Bangladesh benwan rum tu syakane gari jongi badai penban ki ejen da kita ki parado parasnam jongi tekumta parasamla teluksa hot kinbun kinbun jingjar yangi ki kun samla ba bot ya kanuksa Jong Tirot Sing Henry ngimdai bawa compromise ya kita kisbai kirupa kibawan bon thit yangi Henry melok thit kumolong Tirot Sing kita naung taslam show bakati yo mensim kalong lingba atau Syiem Tirot Sing bangi jutip Henry teng nimyo show ya kita nong ilam kibalong kum tau Tirot Sing hagi tu kipor ba menswa o Tirot Sing kindiat kade kaba shon mesim hangahi ba Tirot Sing ulale ya ke kamba nam takari ba kajat ndriu kasi jungi hendrai mentangi la duno teng soban la duno ya tagi nongilam kibata kiba ik ya kasbai rupa ba ik ya ka spa pertai nimyo shu ya kita ke ba ik ya ka jai ndriu jungi ukasi kharabani tip te ka kalong ka bakmen ba nagaliang junga ngayo ban keren ban simatalang kene ka step ka ba menta ba Syiem Tirot Sing jungi udai sa utau Syiem ubalai lam lenti ba mangi wei pai wei ni ju keren nakapor sakapor hagini kesi kibalada kunjuk hagini ka kenti ka ba menta bangi pentelun lengba kasyap lengba ka jintelun Jong Syiem Tirot Sing haga jingle lailut ke jungu klem da pendem ya kata sarkar British ke bangi juang menta hagi por baki sigia kendiat hakapor ba David Scott yele pentelep ya kajin ik jaben reu Jong Tirot Sing da kaspa lane kasbai pen luet lane penduk pendamno ya ka longberiu menberiu kasih Henry klem da penrem ya kita baro Tirot Sing bentat badu honro ban syam petok apa dakal Khasi Hills or Northeast India, but also the great freedom fighter of our country, Mother India. You see, the first fire of independence against the British government, it was ablaze by Syiem Tirot Sing. No doubt that is Northeast India have so many freedom fighters.
Tirot Sing was there. Then Yu Kian Nangbo from Gentia Hill was there. Then Togan Sangma, that is P. Togan Sangma, that is Garo freedom fighter was there. But even in the Manipur also, B. Tirot Sing was there. Then Radi Gandelo, Kusal Kuar from Assam. But the first fire of independence against the British government, it was blazed by Syiem Tirot Sing. So he was a great leader. And we should take inspiration. We should take, that is courage, yes, that is inspiration from our great leader. At last, I pay my homage to great freedom fighter Syiem Tirot Sing from core of my heart. Thank you.